alo pete jamu Grace Asabo nyesi akudia ni kobale be erimata nyesi okanisa kede onabi akaulo akwakario na eke jamu imame nyesi ore Aulori nge polisi ngoni na hangone to sabiti taje bunga mo polisi ngona down en lap alo singo paka ngora na ile ke o mongole pasto mongole e olmo kinya pasta ngon be twete ngoni e o pasle mu kedo kilo ni koni de reuni to kilo ni koni neni ne se munu la angopi kija ko nei ayanga rejamu Apolone Eicholong LC1 Ochalo Kalo Bur Ebisasio Emong Nisabui Torono Aswam Soeti Ke Echangu na Akoko Itungalu Orekej Angoni pak angoni sawa Konye kie bucharo Akoto ngona ilipaiti monoro Ida akoto ngona miseki ni bonibe Ekiro ngole bake changu Esumu pungunani Mamunga akoto lolona anga sero nunui Konye Francis Echangu Loi Lopatai Nisabu o Cham Abilaki ni lipite aitimio utai wadika aitutuket na ngesi aisilari Akoko. Ngesi achab igeni tilo ijamulo abu engo ayanga. In brackets Akoko lo ebeit Asabu Grace. Loda aponi odumaki nai. Akani nika. So achamdo engo egel tilo isirigin ilukumin akwadara kasaka nyari kanu enya kara ijamu ke Asabo Grace ka alechoro bila ikani nitu pakinete arai ayatak engo Akoko Ipiorit Netozi tungada itoro na to Akoko na ejai oitelalo aoja. Rai na boisti na dumo tikoko la kachowa. Ai tosama Akoko itu na doko pa na anuwa anyu bone bi arbi kina security tight. So rai kwa netu na sukunya di bore adapa ino reke da anyu bala tiono rado mu market. Odumu ni oraundo kwa ni bore nyini enelo sinyesi atakante tungoge on bone abungo dai rarunite. Konye raro jibore right angare japunga sara ngone dope ponele jula kinatari kokolaka Akoko akwa netunga ba boisitana akironi kama na wale kokolaka awoja le selimero de wolo district so kwa jaka ngo akaile pane jaka tingoni arima meja bero ojala ka Akoko E polisiti James Echido lo enyichi musago no polisi na oja ngesabu ichoro echangu ai search aswam sinei kwa kangon Kanwa TV is Tolbert Edaiti ko polisi na oja ko Soroti district